Ke BJP menta kesni ke arpu atrik rimpang kelap diang buram yupa martam len perbot ubala lej ban penyesok biang bat ke parti sesisen pan. Ya uba martam len lap diang sobha da presiden ke BJP Meghalaya uba Ernest Maury haka jingir don lang u vice president kinongelam ke Mahila Morcha bat Kisan Morcha. Haka jingir keren priang sobha uba Ernest Sulaong ba martam len udai ubala rim haka parti bat ke jingir sok jong u kan nang pen klan shushu e ke parti. Iba martam len perbot panaduk mentah kesni indai ukhat bapura jongka parti Bharatiya Janata Parti Meghalaya Pradesh bagi ongka BJP te nakaliang kejongi kung ke parti ngatrai PI hidang kini isni ibladep melawan bantur support Garo Hills hak bahang tiru kiladon ki ex MLA ki join ya ke parti bat ki don rusibun ki aspiran candidate ki benang ya iron hak ni election ka ba ladep hak ni election Hajar Khatpra ki don ki prominent candidate ki bela join ke parti bat mentar unjuk hang ni po kasih jantia ke jongi ni sokmen ba hadian mengilaya perhat pentusan ke parti nilayo biang parti ba martam dan perbot ibala join biang sia ke parti ke jongi nakaliang kejongi mi beriang subha yakin nong kersian iki bayang basam coba martamlin ki bawan ban dia don rengkat ban dia saki ban i ban kumjuru baro kinong tregam jong ke parti ke badan Boka State kane ke mission kejongi haswa ban poi election arajar apulai kumba pitip ni don stang kumba katuk ade benai kane ke por pen krek ban berlanya ke parti pat menta nang ne syahmat kiram don bun Iban join siya ke parti ke jongi. Haka dia sini unai wan dan next support nong stoin. Haka bahang thiru kin sudon ki prominent leader. Iban join siya ke parti ke jongi. Once again, we are very glad and happy and welcome are all esteemed member ba martamlin perbot who rejoin against to our party. Long kamsuk yang i ban ya keren. Ban ya pun ni kata kejengking. Banyak penyai kikam kejam kan fair kabangi ong ba ka double engine sarkar mo pada kadang sarkar BJP hamne ba ko sarkar BJP po Delhi kan sub ini ban ra issues kiba laban ta kari bujai berke ujuni halo kali kajing terilang ke kongres pa po MDA menta kai kajing semua na kaliang kejongi kung ko party ni la yesong ni core committee ha kabangi la ya rai ban pak city show chief minister maladap ai city wan nakaliang jung chief minister wong yang aipor dengan lawan high sport state nin ai ke jubab te na try gin ya ap so tak jubab halor adin kata sa pentip si pres iba Ernest Maury iba nga jukad it bana iba nilai itu aslam ba jadi aku sangat muslim te na ko blay lang ni vice president bat ni members ng party pero nang ni Kibuan lang baga if you press kunjuk ngasung kemen ngasung nak cakap dia ba sacisin ngini kum ngini kala ban rung biang cakap parti Bharatiya Janata Party kedai kesini ke bakrau kesini ke ba kerpang kesini ke kentang ina ngerjit kenang ini kesini minta kesini bahkan long kesini ke pengansa juga mau ke jini macam ke aku artrik punai ba usno aku jek kena ini bahkan sa ini cerita ke sini macam ini jingan jeng sekali ke parti BJP hak jing sang aku akan betip ini kembala keren ba swa jangan ngamde su membar betumai I am not a newcomer in the party. I have started my political career with the party BJP. Actually, ngade uway ni ki founder members jong party hak itu report. Nga rung hak party hak senem 1992 hak por bai ba moina simpulot idang long presiden benukong jong party hak ni state ki jongi. Ngalai kunrui election kumbala keren bakran aswa jonga
Pakistan 1993 but 1998 walangam simjop beberapa atlet election dari melawan harga position kepaar baru ngepik juga overall titikam dengan parti kantam to India ngadi ihun ngadi ismutan ka pusmi ka penrem ni kemsi mereka kantam titikam dengan prime minister ni Narendra Modi ngi ba kini tang kini ke parti ala si melawan mandra development yang kita selesai itu development berok kiliang kan hang ni apa ngapung tak ni state ni dia berok bagi India dengan ngasko ba kumu beliau pula dan slam pada politik jadi ban ai ke jing kesan baklan ni ai jadi ban ai ketika man ketika dia yang parti minta bangin ai bos isu prime minister ni la si bon di kam berapa minta kali Maksudnya apa yang parti dari parti ibet ngalong lah keluar di baru ini kata dia parti nganyai trainer mentang parti dari ni menjelak ni nganjilai itu dengan apa dia terus mentang parti maka sistem maka orang parti yang mentahi raikut ba I will be in the party till I breathe my last kata orang berkat kan Fideu beri warin dari parti dia kata ngana situan mentang ngap ikran kan parti kesyong haga parti ke kampung dengan pediam